nola ez urtero posile egiten duten guztientzat. Emakume hauek benetan urtero buru belarri ari direla hau antolatzen bere orduz kanpo, eta nik ez dakit nola egiten duten, nola ateratzen dituzten orduak hau antolatzeko, benetan eskerrik asko. Baita ere, horren inguruan aritzen direna, oso importantea dela guretzat, eta herri bat mobilizatzen dela hau guztia antolatzeko eta gozatzeko gazte hauek daukaten musika eta musikarako gozamena, ezta? Beraz, lehenik eta bain zuei eskerrik asko eta denoi hemen elkartu zaretelako. Bestira gabe. Si yo me tuviese que quedar con una palabra, y les prometo que la palabra me ha venido aquí, según estaba en el acto, sería ilusión. Hoy en la sala, aparte de algún barullo que se veía por ahí arriba, lo que había era un ambiente de ilusión impresionante. Yo tenía a mi lado a un andereño que cuando estaba saliendo el vídeo que han puesto, se le iluminaba la cara cuando veía a sus chiquis, porque iban disfrazados de lo que se considera la recogida del algodón. Bueno, la imagen de esos ojos transmitiendo lo que ella había trabajado, y digo lo de ella porque he hablado en ese momento con ella, pero eso no quiere decir que todas las demás andereños o de todos los profesores y todas las personas que han estado en este festival no hayan tenido la misma ilusión. Yo estuve el lunes aquí viendo una de las actuaciones y les puedo decir que fue inenarrable la emoción que sentí en ver el trabajo de la gente joven que estaban interpretando y los músicos que estaban interpretando. Por eso digo que quiero que se queden ustedes con la palabra ilusión, que es lo que nos podemos llevar para poder seguir trabajando, haciendo cosas, motivando y también nosotros poder vivir en ello. Seguramente todos ustedes, los chiquis los primeros, mañana recordarán un momento, algo del día, o algo que han tocado, algo que han visto, la medalla que se les ha puesto, o los que no se les ha puesto medalla pero que han actuado de la misma forma. Los aitás, los aitanas, los profesores, todos, cada uno tendremos un recuerdo. Y piensen que recordar es vivir dos veces. Yo, y en nombre de la Fundación Enrique Larcón se lo digo, yo no es que solamente tenga motivos no para vivir dos veces, sino muchas veces y hasta para soñar en estos actos. Ni es que Oan momentu enten guri tristura, hainbeste hilabeten ondorioz egindako lana amaitzar dagolako, jopozik ere eren ondotera dalako, eta urtero parte hartzaileak, senitartekoak, piano irakasleak, azken batean, piano jaialdiari eusten diozulako, denok garalako garrantzitsua, denok jartzen dugun pixkorrekin osatzen dugulako piano jaialdiaren familia. Nik eskertu nahiko nituzke, bereziki, Andoain Udala, esan bezala elkarlanean gurekin dugulako hasiera-hasieratikan, Astero eraikin hau ere beti uzten digutelako, eta lako ezpigiratura bati esker eman diezaio geulako, asteburu batean, hainbeste piano jolei, pianoa jotzeko aukera. Gipuzkoako Foru Aldundiari, Enrique Lartondo Fundaziori, laguntzaile guztiei, denek egiten dutelako zerbait, eta ezinbestekoa dena eta garrantzitsua. Batzuk informatika lorrean, beste batzuk mailan eseri, beste batzuk gaztei lagundu eta piano jauretik laguntzaile, epaileiri, denak dira ezinbestekoak. Eragineko teknikariei, asteburu osoan zehar edo zer gauza ez beharren aurren edo zerbitzu eskaintzen digutelako, lanean izan direlako, gurutze gorriari, komunikabideiri, azken batean piano jaialdiaren edapena ematen laguntzen digutelako, eta bereziki horretekan goraratzen dituzke Aiurri, hemen gure zonaldeko aldizkariari eta Diario Eskoko Andoaingo Kronikako lankidei, piano jaialdiak iraunduen ordu guzti hauetan gurekin hemen izan direlako. Azken batean, piano jaialdiaren parte ere badirelako. Eta laguntzaile guztiei eta noski, beti bezala, parte hartzaileei. Bai, zuei esker, piano jaialdiak aurrera jarraitzen delako. Eta zuen atzetik dauden piano irakaslei eta senitartekoei. Beraz, txalo zaporre bat eskatu nahi dizuet, guztientzat.
piztu aurretik, Loidi piano etxeari, noski. Horten bi piano hemen izan ditugulako ere. Eta lehen aipatu ditugu, baina zine eta bideo eskolako ikaslei di, eta gaur hemen nire lankide direnak, zuzeneko audioa eta bideoa grabatzen ibili den lankidei. Beraz, berai ere mila esker egindako lanagatik. Ez dakit nire deiar taldeko elkarteko kideek zerbait esan nahi duten. Zerbait esan nahi, mintzat, hirurak hemen gaudela agurtuko gara. Mesedez etorri zaitezte, Miriam Uranga eta Txitxu Castro. Horein bai, hiru kide hauek, bihotz-bihotzez, eskerrak, beti bezala, piano jaialdiaren atzadean zaudeten guztioi. Egun hauetan isildu gabe ongera eta beraz, akatsak ere asko ingoan joan, bereziki izena bizenak, batzuk oso zaila direlako. Oingo honetan hizkuntzak ikasteko ere metodo on bada, gaizki esanak barkatu, ongi esanak gogoan hartu, urren urtean 13. ediziorako gonbidapena eginez agurtzen gara. Eskerrik bihotz-bihotzez eta urren urtera arte.